taste the feeling. Bye kaze muri B-side bayita Ziggy Double 5 nizere ko meze fresh nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza ndetse no kunogerwa na gando tabateguriye hano kuri TV1 guys uyu munsi uko bisanzwe aba star turi kumwe nabo hano turi kumwe na Coca-Cola sponsor officiel wa B-side hano kuri TV1 ariko noneho turi kumwe n'umuhanzi umu artiste akomeye cyane hano muri Grand Lac n'umushitsi hano mu Rwanda turasukwa turi kumwe na Kidumu mu kanya gato cyane donc mwe muri tayari B-side nk'utse ukanda like kuri Facebook page yacu facebook.com/ziggy_double5 cyangwa se kuri Facebook wandike mu Ziggy Double 5 kandi like urazi gusangaho izindi interview twagiranye n'abastar batandukanye banyuze hano muri B-side ushobora kuba wenda utarabonye ibiganiro twagiranye nabo hanyuma rero Kidumu ni nyuma yakangaka bien mbaye ikaze muri B-side Kidumu ngo haye ikaze bakoze cyane ngo ni Kidumu Kibido hari nakandi karimo hagati kibuganizo ayo mazina no kuvuga ni bisigura ikintu kimwe tu kibuganizo ni recipient kibido ni bidon Kidumu ni Kidumu mu Kirundi ni Kidumu nyene kijya kibido mu Kirundi ariko okay kukise washise mu Kidumu navutse ndo mu bebe avyibushe cyane okay no ndabona iki okay hanyuma wita bicari afata abapeti bakwitaga muri quartier goya ni izina banyise mvutse les voisins baraje gufelicita mama kuri Prince Regent hôpital Prince Regent okay bacara mubwira ngo bavyaye Kidumu so naragerageje no kugwanya iryo zina kurigwanya wararimpamagara tukagwana kabisa ariko je mubona ngiye guhita mubaze se ntabwo nigeze wumva bite complexe byara ma complexe ariko à l'âge de 10 ans ntangura gukoresha nyene le bidon même kutapa les batteries ngerageza kuvuza ingoma okay mu bitaramo byawe byinshi nakunze kubona kere ngemeruka kureba wacuranga ingoma waravuzaga ingoma cyane donc tu es plus batteur que non je suis batteur chanteur je suis aussi je joue la guitare aussi acoustique introduction kirasira makenga murukundo nyako imarese pase yo kwinjira mutima wawe nayo jewe imyango ikuye tuzofata urukino twigire mugani kurukundo tuzofata urukino twigendere twigire mugani harukundana muri magiriranire umutima utera mu ndome sikisisino ryawe umwuka mpumeka ugizwe n'akamoto k'amavuta wisiga fata ikimuri murike kugikiriza canje witubona ishusho yawe iri kwiratwenga atangazwa n'ukuntu iyo shusho inyisera kugusumbya nayo wewe uguma wonda kubera maridane Butamusana yes merci beaucoup Kizimu watangiye kuririmba ryari watangiye wagiye muri music gute kuko utakinye football narakinye football ariko ujya mutima mubi yo kuvunana ni wabinguye cyangwa matakre ari ibintu vyitwa matakre umuntu akagutakra agakubita yombo ukavanga unyerera utashe muri ugasanga kwitako urusato rwavuyeko danze kabisa ingovu nyinshi ku mirundi ngaho se ivyo bita mabuyu ari amagarincha ibiki navuze ndiye no this is not my stuff let me just go to music okay cyanja ku muziki sanzwe nzi uri mu maraso okay hari guhajya uri kugiye kamera wagiye muri studio micro bwa mbere ishuri ya mbere giye kuri microphone wamengana wayusazi ko sinashobora kumva ukuntu uvuga allo akanuka kavuga kandi allo ni allo feeling y'ubugesera okay abantu benshi bagira crack akantu kubwoba yegeze ko oya jewe wamenga sasa banshize ningi gikere batereye mu maso wewe ari umutamere byataye watangiye music ufite imyaka ingana
natanguye mfise imyaka 10. Gusa wagiye muri music umwana gutyo gute mwari ufite oya ci byarangwega tu I don't know byarampamagara byonyene na papa yaragerageje kubigwanya ariko wapi byarabaye ikibazo hari orchestre y'aba grand frère hari iwacu aho navukiye mu Kinama harabaye orchestre yo muri quartier nije nari muto kuri bose so navuza battery nari mu battery hanyuma ndayikoramo papa ndungika kwiga muri interna kugira ngo antandukanye nabo batipe abo batipe baba musicien ariko hariya naciye ngenda mfise gitari muri interna muri dortoir naba mfise gitari hanyuma yigisha les accords amanota mamwe make uko ndayigishije uko ndayamenye ngaca nandika indirimbo nanditse ijya ndirimbo yaramenje muri dortoir nibyo muri dortoir mu Kayanza hajya niyo yiga voilà birabandanya bica bihinduka yuko abantu batangura kuvuga ko je suis un bon compositeur niko bavuze indirimbo kabisa yari fresh cyane ntekereza ko bavuga ko ngo hari swati umuyobozi umwe urundi ashobora ari president cyangwa undi muntu waragwaye igihembo cyangwa warakuhamagaye ngo mubonane nawe ona ku gihugu ariko nari mvuye muri Kenya nagiye ndi umurefugee ngaruka bama iteka nkwiye president araza w'ico gihe Buyoya araza nk'umuperezida w'igihugu ku miteka muri concert zanje hanyuma ndibuka uyo munsi imvura yaraguye hari mu kwezi k'8 ariko abantu bayigumyemo hanyuma kuva ico gihe naciye mvuga nti akazi rero karatanguye ngomba gukomeza kuririmbira abantu ndakomeza cyasohora zijya zindi zakurikiye mu nyuma za uko ingendo yawe yamwe mu bitekerezo byanjye afana wera kuri iyo myifato pasa muri iyo micungararo kwaca kunakize kiyegereza uruhande nasenze Imana fukamye kumusubiza usutse bukaba wanje sinateye intambwe nimwe icisha igisero hano kumushaka maraso kwenge isi cyoma masoma muri maraso yawe kene kwica kenago kutumutanzera icyo gihe rero irabadanze kabisa nashobora ngo kuririmba i Burundi mvuye ngi Nairobi abantu bakaraba kabisa abakobwa cyane cyane gatuze bavuga ukuri abakobwa bagafatwa n'amashanyarazi kabisa serious kaba serious business akabana kakandika duzi ibiganza cyamba baje gusa nuko aba levoler abajura baca baza bakikika mukiza mvuze ndi abo mukinama duzi ibiganza abantu bacize amaboko hejuru mu telefone akagenda urumva cyo nico cyamba baje gusa ariko sino c'était un succès fou abajura benshi muri abajura barangunda sana bavuga ati urya niwe Godfather ya ndirimbo bagira request kenshi kuko baca binjira mu mifuko y'abantu no muri concert no muri boîte kw'indirimbo ije abantu barimo kubyina uhitugira tendance yo kuzamuka kuko ucumega bakubwiye wewe ni problème kabisa. Okay, donc kiragiye deja uramaze kugenda Nairobi. Nagiye kera meme yaramenje sinayisoreye mu Burundi nayisoreye muri Kenya. Okay, namaze imyaka 4 ndiko ndiyumvira kuri iyo ndirimbo kuko naratinya kugira ngo simbe misunderstood n'umugwi ari wose. Yes, washaka kuba neutre.
kuba hagati. oya nashaka kuvuga ukuri guca mu ziko ndigushe. Okay. Okay. Hanyuma byamfashe imyaka 4 avuga ni kameme reka rero ndirimbe ibyo nabonye kuko byabaye ndi Burundi. Hanyuma gushika naho mva mu gihugu ndahunga mungira muri Kenya. Hanyuma cyasoma yaramenje igenda neza. Yes. Ikifasha na leta y'icyo gihe n'imigwi yagwana icyo gihe. Hace Imana ibijamo hagati baca baricarana baravugana basi bica abarundi baca barasubira kubana neza mu mahoro. Yes. Hacaba ibya power sharing birakomeza basi ndavuga ndi reka rero nigire mu rukundo cyane ngira muri twa tundi to muri serumu twa tundi twa intimba. Okay. Atuka. Yes, nyuma business irakomeza kugeza ubu usigaye mu nyuma gasora kakandika naho tuzoteka amabuye agasha naho tusoronga umuzi w'ibuye twatamizwisha no dufatura insimaya twatamizwisha no dufatura insimaya. Akana kagize kugira ngo ndiko ndabwira abantu kuko ishano iwacu risigura poison. Okay. Ariko ndabwira ndi ukuntu mbona behavior y'abantu bafise umenga their mind was poisoned. Urumva naho tuzogira gute tugateka amabuye agasha tukayateka mu isafuriya dusa n'abatamisishano kuko nk'ibintu buno bumuga inkorora y'agahera ni ya inkorora chronique. Rino shano twatamitswe cyo bari fise umuti ino nzigo yakazikira yo biterwa n'inzara zino ngeso zo gukunda gapfa yo bari kamere. Hanyuma ngaca mvuga ngo abafusa bitani bisuma bike nirabangana urusato rw'imbaraga sabifuka batanu. Tiko ndatanga esprit yuko abantu bagomba kugabura meme tujya dukeya dusigaye dushobora kubakwira puruvike hari urukundo gusa hagati yabo. Urusato imbaraga sana kantu gato ariko yumvira urusato rw'imbaraga sa gwifuka abantu batanu ku gitanda. Imbeho ize barukwigwemo shore ko usangira même le petit peu babashije kubona. Okay. So naciye mbandanya ngora indirimbo zimeze gutya zo kumotiva abantu kubana et puis après nari mvuye ngaye Kigali ndibuka nari mvuye kuririmba muri Fespad bari banumiyemo na Lakidubwe umuhisi yarimo. Icyo gihe naririmbye kuri Stade Amahoro. Ariko muri make ari imodoka narinzanye iwanje yari ifite plaque y'u Burundi muto yiwanje yaje kwitora hano naje mbanje muri Fespad. Okay. Nagomba rero gusubira inyuma kujya naje sinari napanze nashatse gusa kwicira hasi n'abantu bari bwamenye cyane icyo gihe so iyo batakuzi cyane you can even sneak in the bus and you don't care. Yeah, sure. Niho rero ngeze ku mupaka wa Kenya na Uganda aho rero sasa career irakomeza mfite enemies benshi mfite abakunzi benshi. The band I was in 1995 gushika 2003 yasambutse ubuzima burakomeye ngomba survivinga umwanya umwe ngafata meme contrat ziri ntoya cyane contrat ntoya ngazisinya kugira ngo ushobore gusurviving. Yes. Ndi ku mupaka icyo gihe twishura $50 kwinjira muri Kenya. Niyo namaze umwanya muremure kuko benshi bari ku murongo baritegereje ko baba visa yo kwinjira. Je mfata decision yo kwicara pembeni ndindire abantu bagabanuke. Nagumye umwanya muremure ubwenge bwagiye ariko ndi kuraba somewhere. Ariko ndaba kuri bicycle ikinga igari yari korera mu kumupaka yitwa bodaboda. Riva muri Kenya jinjira Uganda irindi riva Uganda jinjira muri Kenya free. Niyo nacengira dream yo kuzotanguza band yitwa bodaboda.
iryo zina ricariranyinjiramo yuko nzogira music icrossing a border ata muntu azibiye sasa kuva kuri iyo saa naciye mpaguruka nja kuri immigration bakubitamo visa ibyakurikiye mu nyuma nabonye East Africa Community yaguka nta visa ku bantu umuziki wanje curafata akarere kose ntangura kubona nja mu bihugu vya Burayi uko shaka ngenda hose mbona abanyamahanga bakunda umuziki wanje n'abazungu ravye concert zanje n'abazungu baraza so dream music yawe wa sans frontières ushobora kubona dream ikaba triggered n'ikintu ariko kikaca kituma uba very ambitious kagitima kimotiva kabisa abantu bakibaza yuko uba wanasaze uri umusazi ariko you get motivated and you go for it abantu bakavuga ati sijya mbaraga nizisanzwe ibisigaye rero ni histoire ya cikomeza okay wow reka dufate kantu kameze gato nka poza tusubize ibibazo bya public hari abafana tuvuganye nabo bifuje kugira utubazo tumwe na tumwe bakubaza iyo mbwira je nari kwitegurira ngaza ngubise sape ya vrai apana ifare ko telefone kuri chambre ya hotel bakazana costume kuko televiziyo ndabona foto wankure ndiko naraba classique digital wari kumbwira ngaza no kwise sape urabona sasa yuri bogar yabakosa kandi ikindi yuri mu bogar hano nta makeup mugira iri fare yuko mushira muri makeup nje kuri televiziyo bakavuga ati tumubaze ibibazo romantique c'est grave hata we usijane ibyo byose wamaze kubikora mwijwi no kuri wa muntu hauna tena besoin ya makeup na regrette ça ungenambia nilikuja napiga sapato ya danser loko regrette okay reka tugane na public gato nabo bagira iki bakwaza muri B-side nge nkunda Kidumu mbere ndabanza mwifuriza ikaze mu Rwanda kuko n'umushyitsi kandi mubwire ko mukunda indirimbo ya mbere nkunda indirimbo yita Amasozi y'urukundo Kidumu ndashaka kubaza ikibazo kimwe uje gukora concert mu Rwanda so bwa mbere ndashaka kubaza nakaye gashya udufitiye uyu mwaka buri mwaka uturika gashya ariko turashaka kutubwira gashya by'umwihariko umwiha agashyuza ufite muri no concert ni iki kizatuma cyakura abakunzi bawe kuza kukureba aba nkukunda ndimo ngo gira mama zukibondo gira mama zuwo mwana horo wihorere okay urazi muri janvier mu kwezi kwa mbere nasohoye album shasha i Nairobi yitwa Hari na Mari ubundi bikimeze kwa kundi kuko ubu naje ndabisoko ndabisoko kandi competition is very tough competition iri muri East Africa ubye uremera competition cyangwa wigumire muri community yawe gusa cyewe rero ndashaka naramaze kuhagera ahubwo bufite bwa competition oya album sohoye usanga mu Kirundi ariko vyinshi ni Giswahili ubu album nasohoye nyinshi ni gospel Swahili songs nivyo Imana yanyeretse yuko umaze kuririmba nyinshi divorce mariage ibiki politique jereke amahoro mu karere so haciyaza umwuka wa inspiration ujanye no kuvuga Imana Kidumu yabaye murokore ndumukristo kera ndumukristo kandi nta munsi nahagaritse kuririmbira indirimbo y'Imana kenshi nabikoze kenshi ndyagira abantu bifata kumenga ngo ni ivyungo ariko baranyereka yuko umenga kera naruwa shetani cyangwa nifise abadayimoni oya jewe ni bisanzwe namye ndinya Imana nduba Imana cyane sasa hari ikintu abantu bamama bariko barambaza cerekeye ngo agasha umunsi Alpha Blondy yaje ngaha wari uhari nari mari warabibonye haragasha wumvise ariko warabonye experience sure musaza arakubita ukumva ni CD kasavije warabonye jerekeye ngo agasha abakigwana n'agasha ni no kwita ni upcoming musician n'abajene bashaka nabone kugeraho batama bageze agasha je nta munsi ndahagarika mbafise album mu kwa mbere nasohoye album n'ubu nzosohora iyindi hari iyindi kwanza ngira sohore y'abarundi n'abanyarwanda kwayo ndabasubize kuri twa tundi twoshe naka kameze gutya dushiramo kabike mu rukundo aca numva no kugwinyuma fisuku kwa uryo
uryoshya ibintu iyo nayo n'indemanwa ushiramo kabike mu rukundo ngaca numva no kubinyuma mfise ukuntu kwa uryoshya ibintu iyo nayo n'indemanwa uno musi ndakwema nzicese mu kukwambika impeta benye umurango wawe utuntu tugaruke kandi ariko rero ngize utu abanyakenya bashaka ibyihuta abatanzania nabo urabona ko bageze kuri speed ya 33 umenga kabisa ni hatari bari mu mashira kazi hasa gomba kuba strategy imiziki ya gace kino n'imiziki ya kiriya gice n'imiziki warumvise indirimbo nakoze y'iki Espanyol yitwa Murika Mwizi nayikoze mu minsi 2 kugira ngo South America nawo nizina ginjira ayo se no strategy hasa mushinga ndaye rero numvise uri umufana cyane wa Amosozi y'urukundo kirango muziki bondo dedicace kirango muzungana ihora biorere kirango nchimimbaga tabagira yunabonye ayo nakombe uwo mwana yari rukundo mugo yari mwiza ngirirekaga ndeyo mumenyaga ko namubuze namwasebwe hariwe gusa nakunze sinzo mwibagiraga nampaka ibisiga ni Vendredi ibisiga ni Friday bien dufite ikindi kibazo kundi mufana reka nawe tubanze tumurebe ariko uriya mugabo umenga ndamuza uriya mugabo yabajije ikibazo ntawamenye wasanga ngora okay twukurikiye Zirene imbere na mbere ndashaka gusuza Kidumu mubwira ko mukunda cyane cyambere namubazaga ni igihe yaba yaratangiriye umuziki n'indirimbo yaba amaze gukora uko zingana ndetse nk'indirimbo 5 nsubije zamushimishe cya zamuhaye umusaruro kurenza izindi ikindi cya kabiri namubaza imyaka afite nimba afite umudamu n'abana se yakansubiza wende bikubiyemo nk'ibyo akunda byaba ngombwa akambwira n'ikipe afana haba n'aha muri Afurika se cyangwa mu Rwanda n'i Burayi mu Bwongereza n'ahandi uko abyifuza yansubiza ikindi cya nyuma ngira ngo namubaza ni ukuntu acuranga noneho by'umwihariko bigashimisha abantu ukuntu acuranga live nagiye mubona kenshi mu bitaramo bitandukanye hari ukuntu aririmba akava akajya gucuranga ingoma biriya bintu ngiye biranezeza nta wundi muhanzi njya mbibona nakongera akagaruka kongera akaririmba so ansobanurire kuntu abikora mbona ari byiza Kidumu umugabo n'umufana wakomeye yaragukurikiranye mfite imyaka ageze mu kwicumizo washikanye 42 imyaka 42 hanyuma ndafise umudamu ndafise n'abana 6 hanyuma natamwe mfise imyaka 10 hanyuma nangura mvuza ingoma ku myaka 16 ndigisha gitari mfasha kwandika indirimbo hanyuma urumva imyaka ndabimazemo niyo hanyuma indirimbo yatumye menyekana yitwa Yaramenje akaba nagiye nta munsi ndabura 6 kuri album abantu badesida yuko bikundira album ya mbere Yaramenje yarakunzwe kundana yarakunze ni nyinshi zakunzwe ngaho album ya kabiri hakunzwe zose album ya gatatu hakunzwe Sherekea Furahia Penzi Letu Baby hakundwa Yesu namba 1 hakundwa Urugendo hakundwa Kiriza Urutoki hakunzwe nyinshi hanyuma album ya kane hakunzwe zose kubera kuri haturudi nyuma mapenzi ya fujo Mushikiranganji Imara Greedy Sina Chakula Mushoma hakunzwe zose Nitafanya urumva ni nyinshi cyane hakunzwe zose nibwo bwa mbere nabonye
sasa iyo rero ni album yacikonfirma muri Kenya yuko ndumwe mu bakomeye hajya bavyemere naho mva mu Burundi they don't care aho naje mva they don't care yuko haters banyita refugee ntibashatse kumenya nari ndafashe hanyuma album ya gatanu amaze gukundwa kazi ni kazi nakoze na Alpha Onga amaze gukundwa hari na Mali yonyene ubwayo amaze gukundwa Mvemvemve amaze gukundwa Yarabiki nakoze n'umunya Ethiopia amaze gukundwa Kimbia amaze gukundwa muri Kamwizi nta munsi je ndabona yuko ngo natasha imbokoboko ngo byabuze hiti nyuma y'iyindi hakunzwe nipe nguvu ubu nigezwe muri Kenya muri album hakunzwe Healing Lane kunze mu Burundi ubu nakoreye mu Burundi nakoze no mu Afrika y'Epfo David hanyuma yego nakunzwe Enjoy Tanzania so use wakubaza gukora top 5 yawe indirimbo zawe birakomeye cyane ivyo biragoye ntago byoroshye urabona imyaka yose yeze ndiko ndaririmba hari ibanga ngira ndakubwire nitumenya indirimbo abantu bazokundira ariyo iryo ni ibanga ry'Imana ushobora kwigira producer w'igikoko ego ushobora gukanga abantu mu minsi ya mbere bamaze kumenyera ivyo ukora baravuga ati wapi byamuburiye kabisa ariko ivyo ndabikunda cyane kuko Imana yonyene niyo success zawe zidatarangira kuko umuntu munsi y'izuba arashininga munyuma kabisa abandi ubwatsi burakura bukabisa ubundi hanyuma ikindi nacyo ndakunda cyane hajya umucuraranzi yibagije yuko abantu bamuhebye ndabikunda cyane ndakunda iyo challenge akagaruka nka kujya Alikiba yagizeho muri Tanzania harageze ahantu yumvira ko yarangiye ariko yagarutse kandi urabona ko ari afite forme kabisa cyane birashika hajya situation nk'izo uzimanaginga gute ni nk'iye secret wakoresha kugira ngo managing situation nk'iyo ngiyo ntushobora gukwepa kuja hasi oya utegerezwa kwanza umuhanzi ni wa wundi je bimaze gushika ngacuraranga abantu nibaze muri concert ngacurangira intebe chaise vide birashika kwanza bigenze gutyo ni sawa birashika umutima wawe ugomba gukomera umenye ni nka equipe uri mu footballer nsinda buri munsi hari umunsi byanga hari umunsi bikunda hari umunsi equipe yanyu iba disqualifiée umunsi equipe yanyu iqualifia ubwo n'ubuzima utabubonye ubwo buzima menya yuko uri muri fake uri muri science fiction ngo victoire success buri mwanya ufise amafaranga buri mwanya nta munsi ugwara wumva abantu bagwaye we nta munsi ugwara abaneza ugira upfa ahubwo okay hari undi muntu umwe afite ikibazo hanyuma dukomeze reka tubanze nawe turi ikindi kibazo Ndaramba Gerard nkando mu papa ufite umwana umwe ku muhanzi Kidumu numva imiziki ye myinshi ariko amatsiko ngira nuko namubona cyangwa se ntanamubona nawe yaba yakoresheje nk'igitaramo akaba babasha kwibwira abantu ngo badakurikira umuziki kugira ngo n'ababumva babe batanga ubuhamya kandi ikindi nshobora kubaza mu muhanzi Kidumu nanjye mfite umwana nanjye navuga ko ari umusitari kubera ko n'umwana w'umuhungu we nibyo akora byose nawe azajya mu bintu by'ubuhanzi niyo ndi mu rugo abambaza ngo uriya nindi aha nagira ngo mbaze Kidumu igihe yatangira umuziki imyaka yari afite kugira ngo nanjye umwana wanjye azatere ikirenge mu cye Kidumu uriya muntu tumaze kumva yabajije ibibazo Fete wamaze gusubiza igihe watangiriye music ariko yavuze ko afite umwana yifuza ko yaba umartiste nawe yaba umustar impamvu nifuje ko tugumana iki kibazo kikaza ku mwanya wa nyuma nuko nifuje ko wagira inama ugira ababyeyi uri umubyeyi ufite abana hanyuma kandi uri umumizisya nihe nama wagira ababyeyi ese umwana ashatse kuririmba wamureka akajya kuririmba cyangwa se uzamubwira uti no genda ujye kuba docteur ugenda ujye kuba ni ikibwira ababyeyi kuri iyo point kuko urabizi ko hano muri Afrika ntabwo byoroshye nawe ubwawe dahera narabivuze mu ndirimbo yanje Kimbia ndabona ko mu Rwanda abantu batangiye kumenya igiswahili sana tege muri East Africa kandi ndasabye muce mubivugiriza abantu Kimbia kuko ndabivugamo ivyerekeye impano
hari hano mvuga ngiri muto papa wanje yavuze ati genda wige kuko ni wiga uzoronka akazi keza. Hanyuma ngaca mvuga nti icyo yibagiye gusa kumbwira ivyo bintu byose yambariye bisawa. Yibagiye kumbwira kuvyerekeye talent. Je nibaza yuko kwiga ni ngombwa. Yeah. Kwiga ni ngombwa kuko igihugu gitera imbere gifise abantu bize. Ariko na talent ni muyibagire. Uyo mwana wiwe namutware ku ishuri yige kugira ngo agire ubumenyi hanyuma na talent amwankuraje kuyibandanya. Kuko abarundi turavuga vomera zose ntuzuru zo kwamakara. Nibyo. Mu Kinyarwanda baravuga ngo bagarira yose ntuzi nuko nyene. Okay. Hanyuma ndashaka tugire n'ikindi kintu tubwira hano wewe ibaye muri bihugu bya East Africa urazi muziki y'u Burundi, muziki hano mu Rwanda urayizi, muziki yo muri Kenya. Ndashaka tugira inama abahanzi ba hano mu Rwanda kuko imiziki yacu twebwe tutabona ijya hanze cyane, tuta-exporta cyane nk'uko par exemple abagande ba-exporta cyangwa abanyakenya. Byatanguye maze kumva kuri radio za Kenya bavuza umuziki wa Knowless. Maze kumva bavuza kuri gospel channel bavuza indirimbo za Aline Gahongayire. Yes. Hanyuma urazi ko na Alpha abamutoye benshi ari abanyakenya. Hanyuma bivuga yuko harakantu gusa bagomba guhindura. Hanyuma kace gafata highway. Okay. Urumva kandi ni hagera hazobageze kuko umuziki burya na time. It's also about time. Time ikintu ugeze ibigeze. Okay. Time ni yagera hose bakabyina umuziki w'ikinyarwanda cyangwa w'ikirundi hazobageze. Kujya Nigeria iri kure cyane ariko hose tubyina. Ubu niyo turimo kubyina. Mutera tabyinaga Kongo, utagiye Nigeria. Kandi muri make nujya muziki wa Nigeria ni umuziki wa Kongo bafashe kajya ga party kaja kitwa Sebeni baca bagashira iwabo baca bamenya ukuntu bagakoresha muri commercial vuba ikintu kiri catchy kuri chorus akantu kari simple n'ibintu bidafite icyo bivuga baby hanyuma abantu basi bakaca bafatwa n'amashanyarazi basi bigahita bizamuka bigaca bija commercial vuba mu bisanzwe uravye na filime zabo barazi icyo abantu baba bashaka kuraba. Barazi icyo abantu bakunda gucuruza ibintu byabo. Barazi gucuruza. Ashobora no gucuruza igitara akakubwira yuko iki gitara ukironse icyo kikwigisha gucuruza. Bo barazi ibyo abantu bashaka. Umaze kwicara iruhande y'umuntu Nigeria ko avugisha umukobwa. Oya uzobona wewe ko atacumaze. Reka amwita mayonnaise akamwita ketchup akamwita yuko ari sweet potato. Ibintu wewe utinya kuvuga nivyo yacha koresha kuvuga. Bivuga yuko nabantu kabisa bari aggressive. Ndibafyina hageze gukonkaringa market. Nibyo. Bari muri football barayikina urabona Jeje Okocha uribuka Jeje Okocha Rashidi Ekini. Bakinye football barakina kabisa. Barabona basi baja muri filme. Ubu rero basiye bakina filme twese turazireba. Ubu rero bari muri muziki. Umuziki ni turimo kubumva. Ndaguha histoire y'aba Nigeria. Hari umunsi Nigerian High Commission bamamagaye kuri independence y'imyaka 50 Nairobi. Kuri residence ya ambassador bara bafana banje kabisa. Okay. Ndakubita kabisa apana gukubita ya danger. Hamwe vuga ndabahaye kabisa ndaberetse muraka mererwa neza. Bari batumiye mu artiste wo mu Nigeria aje gukora na playback. Yes. Benshi bara abanyakenya, benshi bara abantu batumiwe muri East Africa, Tanzania, Barundi bari bahari. Urumva ko nari mfise abafana benshi. Ndakurahiye aba Nigeria bari ngaho. Ndi barenga 100. Bagize ujya mu artiste wabo ukabona nka ambassador yambuye koti ayishize ko artiste wabo arengane. Bamuhaye akeye iteye ubwoba je ndavuga ni bwa nacyo nakoze nitubona wapi kabisa repetition performance ko live na playback rushura kubigerera ariko bararira sinzi ko bariko bagira filme ya indiki Nigeria sinzi ko bariko bagira acting bamuhaye fanatisme je cyabona ko atacho nakoze basi bivuga yuko bo bari kukindu they are very aggressive nacyo gituma nobwira aba artiste
bo muri aka karere kuba aggressive Yes. ntibagume gusa bifashe gusa i Kigali amasikise abamomi twabishe kabisa ntarenganya abantu baca barasara ku gasiyata no Wapi? go beyond borders Sure. je icyo nicyo nibaza Yeah. kuko mu Nigeria aba kure agusanga iwawe kubisa agukubitire ku irembo it's impossible unacceptable ubwo aba artiste mwabyumvise hanyuma rero waje hano ufite concert vendredi kwa gatanu bizaba bishyushye concert ni Expo Ground Expo Ground guhera saa 2 za nimugoroba kwanza bitangura kare kuko ari ijya bandi ya Rostizo tangura gucangamusha abantu hakaba n'abandi banina Sharina Nina yego Azabari Farias quelque chose comme ça urumva bizoba biryoshe hanyuma je nzoca ndangiza okay urumva biraryoshe abantu nibatse kare bya bindi byo kuvuga ngo vyatanguye ba telefone bari mu bibaza ngo bigeze ngo byatangiye yaje genda winjire kandi iyo ni problem y'abantu bacu iri hose nibo ba star turi tukira ba star nibo bashaka kwinjira mu nyuma ngo byashushe ngo tubagire nibaduhe respect kamera baduhe urukundo kamera injira mbere icyara artiste rero programme cyo twikurikiza ariko wewe utangure gutelefona ugeza Gikondo halo bigeze no mwabyumvise ubwo hanyuma ikindi nacyo jewe umbabarire uko niko ngira interview ndazi ko wagize ubwoba ariko kugera ko nganira I'm telling you jewe niko nganira aba ntabwo nagize ubwo ahubwo nasanze tuganira kimwe nawe uvuga gutya nange nuko ni wowe muzuri kuvuga wana non jewe biragoye kumenya ko ngwaye ko ndi serie cyangwa nari serie kirese gusa unyasa amafaranga yanjye kujya vyageze cyagiye nashase kuvuga ujya mu ariko mwari yunze nyuma yaho utabonye bashyize kuri profile nicyo muvugizi nasishaka guteranya papara zitagure ariko ku mahera gusa niho nca mbinduka ariko ndashobora kumenya ko ngwaye ndi serie ntari serie ahantu gusa ushobora kubona ko kabisa rero ntafyina ndiko ndaririmba cyangwa ku mafaranga nta blague okay donc ubwo kwa gatanu rero tuzaba turi kumwe tugutegereze kwa gatanu performance non stop ntabwo wigeze udusondeka kuva igihe cyose ariko utumvikane ba public ni yinjire avant bicare hanyuma MC bamuha umwanya nawe ni gushininga hanyuma program ikurikizwe okay do not come late you are not a star I am a star Nina na Shabiri bo stars ijya band ikwentertaining ariko abantu bacu bashaka kwinjira inyuma sinzi ko bashaka kutwereka walking style cyangwa bashaka kutwereka ibirato ni grave ni atari ubu idance sa okay ntabwo rero twarangiza iyi interview nifuje ko ugira ubutu ikintu ubwira abarundi bari hano mu Rwanda barahari benshi kubera situation bashigikire l'artiste wabo bashigikire bakore nk'ibya Nigeria bakoze Nigeria kwanza baze bambaye neza hanyuma bansasire bazambure bansasire ndazice ko hejuru ati numve ko ngundwa il faut kwereka umu artiste kumukunda abantu bacu abafise timidité kurabona ko ajya kwacha yiyemera ujya mutipe kwacha yiyemera nk'umukuzi no show me love man sure do not hide love okay kabase nagenda babwire okay abafana banje muri mayonnaise muri ketchup muri byose come in big numbers okay I'll make you happy so bien reka ngushimire reka urugende uruhuke kugira ngo kuwa gatanu utazavuga nari naniwe nagiye kuri TV1 waranda kenda uruhuke ejo ufite akazi kenshi cyane preparation hanyuma turishimye cyane kuba turi kumwe uyu munsi muri B-side Imana ikomeze barinde namwe turabashimiye mwese twari kumwe uyu munsi muri B-side turabashimiye mwese twari kumwe uyu munsi muri B-side mukomeze mugire umugura mwiza kandi mwebwe nakunda tutagutegurana kuri TV1 bibutse ukanda like kuri Facebook page yacu facebook.com/ziggy_5 cyangwa se ujye kuri Facebook tout simplement andikemo Ziggy55 hanyuma uraza gusangaho izindi interview twagiranye n'abastar batandukanye hano muri B-side niba daire watangiye n'ikiganiro utinze urushobora kuza kugikacinga kuri Facebook page yacu Ziggy55 click like you gonna like it for real hanyuma nkuko bisanzwe kuwa gatanu abastar tuzaba turi kumwe nabo hano muri B-side turi kumwe na Coca-Cola sponsor official wa B-side. God bless you all the time.